ҳайати доварон маҳбуб дар сурати мусовӣ кард ба баробари маҳбубу арҷманд ва қадршиноси майдони раштонзамин раҳим бобоҷонов барои эътимоду эҳтироми самимиятон арзи сипосу ташаккури паҳлавононро мерасонем. саломат бошед майдон. пардофти паҳлавон паҳлу биштир гиред. хоб бачаҳо биштир идомаи сарқадро бинед. лаҳзаҳои ҳаяҷоноварро фурӯ баред. ташаккур. خب شریف و فردوس دو پهلوان کلابشهر برای انعام عالی سوپر جام تلاش میکنند. بندگان وسایط اخباری‌نامه و کارمندان محبوب حفظ حقوق که در ترتیبات جمعیتی خدمتشان خیلی شایسته بود، سپاس و تشکری به پایان. اکنون